Bolje ti da nisi dolazio doma. Bila sam danas u školi, ocjene su ti grozne. Same trojke, pripadaš prosječnim učenicima u razredu, sramoto. Svi izlazci su ti zabranjeni. Čekaj, umalo sam zaboravio, gdje si bio jučer poslije škole? Prijatelj, pokazati matematiku. Ne laži! Ne lažem. Nadam si bio na utakmici. Zašto mi lažeš? A kad me nikud ne pustite, svi drugi možda ići kamo god žele i ostati duže od mene. Zato imaš loše ocjene. Sumnjaš u naš odgoj. Pogledaj si ocjene. Sramoto! Kud bježiš? Nemoj me, tata! Ja, to boli, nemoj! Stari, pa gdje si ti, Evo, nismo se poprilično dugo vidjeli, šta ima novog? A da, nismo se dosta dugo vidjeli, naši dan je svađa, ne? To ono, bio sam malo nagao, sorry. A, nema već zaboravljam. Kako ti Tanja? Pa mislim dobro, danas me 3 mjeseca vodim na večeru. O, znači idealno, drago mi je. Ma, u redu je, ali ne razumije me. Prošli vikend mi starci nisu bili doma i pozvao se me doma, znaš. I malo smo se ljubili, sve je bilo u redu. I znao sam ja da ona želi, znaš. Ali, ne znam. I skinuo sam je grudnjak i ona je rekla kao da ne želi, da nije spremna, ali bio sam uporan i to je to. Stvarno? Nisam mislio da ona tako lako curi. Mislim, sve će one pade na nas, samo trebaš pravo reći i to ti to. Više, ajde, vidimo se. Ajde, idemo. Go. Bok mala. Bok. Dobro, gdje si ti? Čekam te još 15 minuta. Ajoj, šta te briga. A ja baš moram znat, sreo sam Sašu, otišli smo malo na piće i nešto popili, znaš. Ajde idemo unutra. Da, samo da ti kažem, sviđa se Saši, makar na svojih par kila viška, ali nema se drugo okej. Idemo baš tako nešto, dobro. Hoćemo za ovaj stol? Pa daj, bješ gore, ajde. Da ti biraš to. Što ti je u zadnje vrijeme? U početku si bio pažljiviji, zato sam ti zavoljela. To ti je bilo u početku. Gdje je ta konobarica? Čekam već pola sata. Ma nije tako strašno, čekamo tek par minuta. Hoćeš reći da ja lažem? Ma ne. Dobro večer, izvolite. Dobro si, dobro. Daj mi 2 miješane pice, meni žuju i njoj džus. Ja bih radio kolu. Šta se zmišljaš? Uvijek piješ džus pa ćeš i sad. Dobro.
Zašto raditi budalu ovdje preko barcom? Nije mi to bila namjera. Zašto si mi natjerala da pijem džus? Dobro, zašto si takva gadura? Znaš da sam imao teži dan na faksu, ti me nazivaš lažljivcem i sramotiš Nije preko baricom. tako. Šta nije? Pa nisam tako mislila. Šta je ovo? Što? Kak ste vi nesposobni? Ovo nije naša narudžba. Ispričavam se. Šta bi se trebao reći? Tanja, diži se, idemo. Nema, ali idemo. Ajde, odmah! Idemo. Slušaj, ja stvarno nemam živaca da te pratim doma. Nadam se da ćeš imati sama. Nadam ćete sutra, može. Ajde, to. Zaista ne znam šta mu je. Možda sam stvarno ja kriva. Ma bit će bolje sutra. Sigurno ćemo se pomiriti.